Halo guys, ketemu lagi bersama kita tim tukang liar. Nih pemeran utama nih, si Aka hayang kawin. Nih budak bangor nih, budak bangor. Ini si Rebes nih, si Rebes. Temen Rebes. Ini si Gagap nih. Siapa tuh? Halo guys. Set. Gue disapa wae. Nih Aku disambit gitu. lagi Aduh kan netolin lo. di lokasi syuting. Lagi pada ngopi dulu nih sebelum syuting. Ini lokasinya di sekitaran pesawahan daerah Ridho Gali. Oh, kebetulan habis panen nih daerah sini. Kon siap kon? Siap. Rebes siap? Mantap. Aka siap? Bangor siap tuh Bangor? Siap. Oh kudu siap. Ulah ngerakeun sih ya. Ulah ngerakeun sutradara ya. Kopi tuh di iya baik kan. 12. Tadi lain ngente gelasnya tuh. Nah, Rebes. Tuh, kon neon ras kon kadinya kon. Tuh ditakeun eta nang geus. Iya. Suekeun. Udah ngopi. Oke guys, ini lokasi syutingnya. Kita di pinggiran sungai. Tuh, kebun awi. Kebun warung namanya. Karena di sini banyak pohon bambu. Oke, ikuti terus keseruannya tim tukang liar. Sebelum syuting ngopi dulu. Kopi sampai teliur. Betul liar. Liur. Betul ngebleng. Aka sok ngebleng wae. Rebes. Ini di tata. Kan di tata. Oh, gelas tak. Dari tata nih kalau Enggak suekeun gitu we. itu udah dikumar Kak. Ini boleh doang. Tuh. Rokok deh rokok kan. Mana rokona? Tuh. Mana yang nempok? Tinggal kali berinnya doang. Halo guys. Ngomong lah icing wae. Aku ana Bagian dia tuh. Ya apa nang geus maju ayo. Bagian deui. Ih, geus maju. Udah dia. Halo guys, kembali lagi dengan saya Joni Kulutuk dengan rekan-rekan saya. Ini sutradara Denny Godai alias Buluk guys. Dan itu yang dicupluk guys. Adalah Aka. Kata Aka Sepudin. Nu hayang kawin teh. Nu hayang kawin teh ya, guys. Dan ini satu lagi budak bangor guys. Dia lagi santuy, dia memperhatikan yang minum kopi. Yo intinya jangan lupa aja subscribe, share and comment. Oke, sip. Jadi panas udah nya. Jangan lupa jagreg. Yo lur, orang dek baralik heula yo. Dia tim-tim dek baralik. Mantap. Halo. Mantep. Aka. Halo guys. Budak bangor. Halo guys. Gas. Burus ya tinggalun. Godang. Suasana hari ini kita di persawahan coy. Kota Santri. Kota santri. Tuh. Persawahan. Mantep. Lokasi saung Mang Antra. Tuh. Itu tuh anu make baju biru tuh. Tak iya Aka. Rebes gitu nya. Ajurut-ajurutan. Halo guys. Budak bangor. Halo. Si baso gitu gini. Asal jembur. Nyebur. Nah, kita jauh dari pemukiman lur. Lumayan urang ngalumpangan tadi urang. Di itu mula tuh. Urang gebrus. Kumaha eta ngomong euy. Cik bener ah. Tuh si Gagap aya nama lancar ngomong nak. Oh. Aka. Seng dadah eutik. Dadah manja. Galau. Tah ieu tukang kamera. Tukang leuleuseuh Instagram tukang liar. Naon Instagramna lur? Tukang liar 5 genep. Mantap. Nah, Jangan follow. Koni Setiawan. Jangan follow. nah. Sorry. Jangan lupa follow.
Koni Setiawan. Mantap. Jangan Kakak. lupa follow IG-nya saya ya. Sa- M Saipudin. Oke. Oke. Iya, budak bangor. Cetak kunaon tuh ngomong. Cing wae. Ye, malah nyengir eta budak. Teu bogaan Instagram mah nama. Bogaan lur. Tah budak ieu mah tah reluan bogaeun tah. Tuh bajuna ge wereng. Wereng ganas. Pedeng lur, aing ka hareup heula. Tuh. Tap. Aing bela-belaan aing lempang lagi mundur tuh. Tuh, tembok sia. Pai gagaleng. Kameramen. Oke, guys, skema ya wewean ya. Tunggu dulu. Sa wewena. Teu nyaho. Ye. Tayangan heula. Tunggu ya episode selanjutnya. Oke, siap. Ya mah tuh ngomong-ngomong ya budak bangor. Ah, poe mau ditempokeun deui ieu. Tuh lokasi coy. Sawah. Mapai sisi Canggong. Mantap lah. Tuh. Bola mah jero. Naon? Si eta ngomong-ngomong. Si rebes nang ngadinya. Oh. Blog Sirbes arek dibabetin ngadinya. Cakang kayak mau orang belas dendam caka. Tah, Siap tuh, Bes, siap tuh. siap. Goblok emang lagi si Aka. Aing rencana rek si Aka nu dibabetkeun. Malah aing nu dibabetkeun. Ipan nang kawin deh. Tah, Bes, kuayan rot. tah budak keur ngalan jamur, kedeung eueuh. Nah, jamur heula, jamur ayaan euy. Ya, sok gantian sok. Aing jamur heula. Baik. Lur, ngalan jamur heula. Kedeung. Di mantap. Kak. Halo, kembali lagi dengan saya Joni Kulutuk di acara ini habis selesai. Sorry, saya ngomongnya kurang itu guys. Saya akan berperan sebagai gagu. Gagap Gagap. bego. Maaf, Gagu. kembali lagi. Lur, loba euy. Empok sia tuh. Tuh kahandap tuh. Tuh, adik. Tadi sia na. Tengah jamur, Pak. Rarideng suku eta. Bulu. Tuh. Ketempuan tuh. Tah jamur. Adik. Tah. Adik atuh. Ketempuan tuh jamur. Tuh, aing menang deui. Tanya. Tah. Jamur. Mbak. Awas jamur aing mah. Awas jamur aing. Jamur aing mah. Goblok pengen Rarideng. Jamur aing ya Mas ya.